Imam profil na nekoj od društvenih mreža, Facebook, Twitter, Instagram i sl. Na kompjutoru, mobitelu ili tabletu provodim više od 2 sata dnevno. Podijeljeni ste u grupe i svaka grupa je dobila jednu igru. Igra se zove Jenga. Ne znam jeste li čuli za tu igru. Cilj igre je da svatko od vas izvuče kvadar od dolje i stavi ga gore. Naravno, u jednom trenutku ova građevina će se raspasti. Dobro, imamo prvu. U redu. Ajmo ostali, samo izvlačite. Što ste uspjeli pročitati na kvadrovima? Bubreg, jetra, srce, mozak, spolni organi. Ovu građevinu bismo mogli poistovjetiti sa našim tijelom, a kvadrove zamisliti kao dijelove našeg organizma. Prošli put smo razgovarali o nekim štetnim sredstvima koje štete našem organizmu, odnosno organima. Svoj mobitel nosim svuda sa sobom. U redu. Ako smo previše na internetu, možemo biti opsjednuti time. Sad, pošto imamo kao školu za život, škola s opremena koja provodim na internetu, provodim baš iz tog razloga. Možemo govoriti i o dobrim i o lošim stranama novih tehnologija. Kupujem na Tisku jednokratne srećke. Znači, da ne ostanete u kući, što bi prvo odabrali da izađete van? Govorimo o bilo kakvoj aktivnosti, plivanje, sviranje, šetanje, bicikl, nogomet, što god vi želite. Dakle, dajte neku alternativu onome ostajanju u kući, sjedenju za laptopom, kompjuterom.